Mai ku kwai na tammi ton channel kharu laudare asai July tarik chui na patai kum singne na chui na charuk the gun few mail the Manglong local newspaper king in Sam the call the Manglong July tarik chui na kathum zang nei thum ton future young leaders boot game town Baptist Church the Manglong khau mai Bharat the Manglong ri lang na July tarik chui na kathum nung ka hau kan the leadership development program khau district tuang kabam bai bai kharecha bon nun gong na ka zau lau kane inaugural session khawtai Dr. L Angshim Dansawa IAS Deputy Commissioner to Manglong Rui Chief Case Suna ka zau lau kani kumna DC the recha bon nun ta katiu lau na charong khang tan gai minun suwo to na salau kane Chief Case to reintroduction to governance to my lam khau good governance tong inthuk metai salau kani khani sustainable development phungwang ni me khau Public administration tong role ni salo kane future young leader boot games ka hau kan meeting mi khau thai hai my resource person azu recession lalo kani mi pang khotai pol nang sha STO taw semre flagship government schemes kani introduction to democratic leadership lam khau salo kane STO tai grassroots governance tigai thau ni mai khau democratic values nai mi leaders lungning inthan mai leaders kani mai koi rui active suna ka zau khang ka ge nai mai dai salokani kamung khautai azikna ka my certified career counselor re career readiness and guidance lam khaudi laukane gonglaw me chabuan nun khau career planning skill development higher education opportunities competitive professionals landscape imbu thawba me lam khau salokane future young leader bootcamp hai chabuan nun khau leadership skill in chamlaw khang civic awareness kani charwang ti hai kai me biak thang kalai patlaw tiu khang ka tiu long mai program suna tat kai bam chongi khani chabuan nun ta kan di ka siam thau mai khau ka rit la thai me leaders su khang community service khani informed decision making sungam khang sin thau mai program akhat re mi tom boot camp hai asai khani inthwan tat kai da na bam puni kumna leadership teamwork personal development khani community engagement lam khau sessions tat kai bam puni kumna chabuan nun ta hu thang gwangni mai leader sungam khang ka tiu law mai khani ka ge nai mai ning ting ti law mai program suna July tarik chui na pung ngan tat kai bam puni to Manglong July tarik chui na kathum Nes Ministry of Tribal Affairs Government of India Bangkok Eclivia Model Residential School Palong tamai khau asai kumrui lanpat ka hau puni the kumna rai ma academic session kum singne na chui na churuk khawre chui na chanai khang admission notice July tarik chui na khan nung tai rui ti pat law kan chong the Thai lau nuwi EMRS sai Government of India ri nam ka kun khau Look my shadow tribe student khang quality residential education in Sakho Tilau khang khani tribal culture identity and values sai chai thau lau khang ka siap lau my flagship program akadre EMRS palong tong notice khautai inaugural batch khautai students kan tamru khani into my tamru khang admission tipni tu na ti thai kani kuma sit sarugru hai sumai pina khani kapui kapumak mai khang Nes guidelines selai na daklo ba mi tu na sakane New Delhi July 3 na kathum Cockroach Junta Party delegation ta Union Minister Rui Friday July 3 na padai Khwang ru na kanai makhai ka ariu khang kaw gong the tu na PTI report su kani tiki ariu ni mai bam de ri ti thai in thalau makna ba me CJP re Monday nung chalo sunshine march tat kai kan metang te re Jantar Mantar New Delhi khau need paper leak lam khau Union Education Minister Dharmendra Pradhan ta resign su khang khatni education system hai kalai khang demand suna sit in protest hai tat kai na gong kan tonge Union Minister Jitendra Singh re ANI khau sa indau kan mai khau government ri CJP ta kaniu ri ka hau mai bam khani ka gan khau talks tat kai khang ti thai lo kan the tu na sa kani Jitendra Singh thelai na Union Health Minister JP Nada le kanai re CJP ta parira khang ready subam the mi tai Nada sky hamme thai office khotat kai nu wi tu na sa kan jonge CJP spokesperson Ashutosh Street Nada sky hamme thai office khotat kai khang tu my proposal tai nu ni mage tu na daw kani kumna CJP re protest tat kai ba mai bam Jantar Mantar hamme thai neutral su mai bam khotat kai khang propose su dat kane Monday nung tai CJP representative Saurav Das le Ashutosh Rakat re Nada kai khopari ra kan chonge tiki party kanai ka khawnu na metai gwangam magna in tha kan chonge The Manglong July 3 na kathum Central Government khani North Frontier Railway re Manipur ka public transportation system tiga in Buthau khang Jan Satabdi Express passenger train service hai Agartala to Khongsang train station Noni district Manipur khai tat ka haudat khang ti thai kan the
YN Singh Deputy Chief Operation Manager Coaching Maligaon Guwahati Re July tarik chui na kathum kum singne na chui na churu khaw notice tipat kan me thelai na Jan Shatubi Express hai chui na padai July kum singne na chui na churu khaw trial run ka haw ni mai khawri ka haw na Friday pum hai passenger train service nai dat ni the tu na ti thai kan ni thai lo nu wi Manipur khaw la lu pat kan me ta passenger train hai ting kum kathum daw hai tadat mak na gwang kan chongi passenger train Agartala tu khongsang nai dat ni mai hai public transportation system ga in bu thau ni the khaniมันใส่กวยขังก้างไม่ละเต่าปนิธิตุนะลุมกายไม่ไตอินดาวกันเนด้วยไม่จำ Working Committee of Kuki Civil Society Organization Ukru Ri Kuki Jo Inhabited Areas ka Essential Commodities di punggod magna ba may high government ri zaw gut law khan July 3 chui na padai ngan khang ultimatum tai ti kan the tamang long ting nai luanด้วยหลวงบูตริจุยนับได้กุมสิงเนจุยนัจรุกแล้วชวนกาลานติงสินหมวกนายสิงบังติงไรนายด้วยหลวงบูตริจุยนับงูกุมสิงเนจุยนัจรุกแล้วชวนติงไรนายกาลานติงสินหมวกนายสิงบังติงไรนายไม่คือกวยนากิงจุยในกิงเราไม่ขังตาทวนกูไม่อินดาวิอาศัยกันทูจอมให้เขาริงงานเราเทอินชวนควงรูมาคายเกเมกันรีกิงอินซัมดลโคชวนกูเท